Kwirero dongi mulerire kankwate oweni nguchokero ringi na mangatheti kadi twethire tukileithĩria yara yarekire mangatheti yetu kiambirie na ngatheti ya The Daily Nation mantu yayekirie ritoke karatasi ka mbere ni kuona mantu yakoni kithomo kia aritwa bad schools ara free school funds drop to 7 year low ara nendi beche ira ciana wakiri kithomo kana ira itenga wakiri umuritu wake mathomo ya kana kiaritwa ba secondary kinamite. The amount allocated per learner so far this year under the free day secondary education program has dropped to shillings 15,614. Kurerekana nende aritwa ba school cia day school bakethira bakiona ciringi ngiri 15 akina maana ya 614 kuma kiri thirikari na berigiri kwithira na babatire kwithira bakirirwa ngiri 22 na maana yeli ya 44 kunde ni kuonania aciari barabara na ana school cia secondary kana cia day schools bakomba kwithira bakirira ngiri 7 runi rono rwa tukomba kwithira tukiona kiri karatasi-ini katwende karatasi-ini ka mbere ni kuona rono rukonie recruitment ya maabithaa ba polisi ara nene tu government agencies have until last day to agree and start hiring date ndangi ile cia thirikari cire na mwanka ntuku ya royo kumba kwithira bakiaria na bakiwatanira ntuku ira maabithaa ba polisi bakomba kwithira bakiyuko kana bakithirwa recruitment runi rono rwa tukomba kwithira tukiona kikaratasi-ini kakenda karatasi-ini kegumi ni kuona judge for DPP mopanya graft case judge ni kana judge na rete kutianiria ya mbara ya DPP ukonie unkumania kana riri kuringanithwa na oparanya kwithira komba kwithira akiringithanwa na wamba kana unkumania bwa milioni 57 arabu wite ni kiutati na watho runi rono rari tukothira tukithoma kana twirona karatasi-ini ka 10 Lankona fifth makes history with fourth 1,500 gold medal. Fifth ntuku yegora kiri masindano ya kindeguro yara yetite na mbere masindano ya ndwiro ya yetite na mbere Tokyo Japan. Fifth narombere kwithira aichinda rwiro rwa mita 1,500 ararombere kwithira aicindira gold medal 4 nende karatasi-ini katwili mantu kiryorito ni kuona arimu ba university kana lecturers ni babangite mugomo. A national university strike is set to begin at midnight. Mugomo yu arimu ba university ni yuirigiri kuthithika na utuku werekana midnight. Yurani mugomo yu andikuru yonde. Both sides are blaming the Salaries and Remuneration Commission. Lecturers bani beba komeneria rangirwa ramari rani Salaries and rani SRC kana Salaries and Remuneration Commission for studying the solution of the dispute. No, agombe tokuthia bero meneria no toba manto yara bawire kana mawira ne yara bekiro na bantu yatomba kwethira ya kinyanirwa. The services until 3 months bawite batomba kwethira baita na mbere na ngui yo no toba
mantu mwanya yara bombere kwethira bakitikanĩria batĩtana mwanka mandĩkithia yayomba kwithira yekinyanĩra. Release of shillings 2.73 billion from phase 2 of 2021-2025 nibakwenda kunenkerwa bilioni ili katanta mwanja ithatu ira bombere kwithira bekirwo wira nikiri phase 2 ya mwaka ya 2021 mwakene ya 2025 na mantu yange mangira yo bombere kwithira itikanĩria na thirikari. Karatasi-inĩ gaka twili nĩ kuona rũno rwa maskuru ya day schools kana secondary cia kwana. Day school funding drops to lowest level since Uhuru era. Funds allocated per learner under the free day secondary education program this year have dropped to shillings 15,614. Mbeca iria itengeri omuritwa kiri skulu cia day school nendi ni ciringi 15,600 ya 14 na aritaba kana omuritwa eregeri kuria ya 22,200 na maana yeli ya 44. Bau ni kuonania nendi aciari kana omuciari uri na muritwa kiri school cia day schools akomba kwithira no makombe kwithira nendi akiongera mbeca itiere ira ni 7,000 nikenda aritaba bakomba kwithira kana kenda anabo bakomba kwithira baita na mbere na kithomo kyo. The school set to close next month. This marks the lowest allocation since 2018. Ikuririkana nendi mbeca irano noburu ira ciethira cietengwa kuma kaita ka Uhuru. Uri skulu cierigiri kuingwa mweri tutite. Ni ruono riri karatasi-inĩ katwili. Twita karatasi-inĩ katathatu ni kuona bura nchambe imwe ikumenyekana James Odor atarĩrĩte bura mutono-ina Jairus Otieno ombere kwithira aita ana bawe batandatu kiri athingati kana kumania na athingati ba Paul Mackenzie ura wa thekirwe. Karatasi-inĩ katuna na tutano ni kuona runo rwa wari munini wa rais Rigathi Gachagua ura nendi ni mutongoria wa kiama kia DCP ara nendi kukwirikana we kwenda kuromba iti kia urais ni kuretete maoni mwanya kiri asiasa na kinyankuchanio cia kisiasa okukarikanwa Gachagua nambere kwithira impeach kana akievedwa itine mwakene muthiru. Gachagua kwithira akiromba iti kia urais kukareta mathabu kana kukaringithia ciaca mwanya barabara rutere ruriani na thirikari kana kukaringithia mathabu iyo ya mutongoria wa ODM Raila Odinga Wiper, mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na atongoria bara bangi bakwenda kuromba iti kia urais mwakene ya 2021 amwe nabo yambaria Gachagua nori kotini na nirigiri kwithira rikitwa mieri tutite. Riu ni ruono rura riri karatasi-inĩ katuna na karatasi-inĩ katutano.
Karatasi-inĩ ka tũtandatũ nĩ kuona ruo rũkonia ũrĩa thirikari ĩthiĩte na mbere kuongerera industries kana nĩkenda kuongerera value kĩrĩ into biria Akenya bakomba kwithira baki-produce na kinya nĩkenda gũtigĩrĩra kũrĩ na twanya twa ngũĩ. Rais William Ruto naraombere kwithira ararĩrĩria mĩario arĩ akĩrũria kana waki bwa vipingo special economic zone kaunti-inĩ ya Kilifi ntuku ya igũrũ. Karatasi-inĩ ka mũgwanja nĩ kuona president wa Law Society of Kenya Urani Faith Odhiambo kana Miss Odhiambo natarĩrĩte mbura Kenya bethirĩte baimuchumbura kana baimũmbũringia thimũ na kinya kũmũtũmĩra messages nontu bwa gũceretherwo kwa kĩhoto kĩa antũ baria bethirĩte brutalized nĩ maabithaa ba borithi. Araugĩte Faith augĩte kwa mwaka ũmwe nĩndĩ atethirĩte arĩ na thirĩ. Rũu nĩ ruono rũrĩa rũrĩ karataci-inĩ ka mũgwanja. Karataci-inĩ ka tũnana nĩ kuona ruono rũkonia wakili Chalo Bobo ũrĩa warathirwo kiumia gĩthiru na omba kwithira aita ũtũro bwawe. Family, friends and colleagues Achore na njewe bombĩte kwithira bakenda ikuo kana bakenda sokoni kana ũtuntuĩria bwa ikuo kia lawyer Chalo Bobo bwithire bukithithwa na mpui. Macia Chalo Bobo ĩrombere kwithira ĩkithithwa ntuku ya igũrũ kanitha-inĩ ya St John Evangelistic Catholic Church mũciĩ-inĩ gwa Karen. Macia ĩrabwithirwe kũrĩ na ũkaria bũingĩ na kinya andĩki ba nteto batombere kwithira baĩtĩkĩrĩte kĩrĩ mũcemanio kĩrĩ maci kana andĩki ba nteto nĩbombere kwithira bakĩngwa kĩrĩ maci. Karataci-inĩ ka kenda nĩ kuona ngucanio iria irĩ kĩrĩ maabithaa ba borisi kana ndwang'i cia maabithaa ba borisi ũrĩ maabithaa ba borisi 10,000 berĩgĩrĩire kwa recruitment. House Committee has given the National Police Service and National Police Service Commission NPSC 2 days to resolve their impasse over recruitment. Ndwang'i ciugĩle nĩcie ntuku yake chomba kwithira ikithiria ngucanio iria benacio nĩkenda maabithaa ba borithi kana antu baria bakwenda antu ngui cia borithi bombe kwithira recruitment. Yesterday, the National Assembly Constitution Implementation Oversight Committee gave 2 signs until tomorrow to iron out their differences and announce the date when 10,000 constables will be hired. The long-running dispute centers on the battle for control of shillings 3.379 million recruitment budget. Ngucanio ciumanĩtie na mbeca milioni 379 kĩrĩ bajeti batetĩkanĩria baria babatĩire kwithira ndwang'i ciugĩle batetĩkanĩria baria babatĩire kwithira control mbeca. Rũu nĩ ruono rũrĩ karataci-inĩ ka kenda. Karataci-inĩ ka 10 kuona mbura koti ĩrĩte gũteanĩria
iyamba rya oparanya ari oparanya ringithanitwe na wamba bwa ciringi milioni 57. Ndarenda nkona mbica yawe Cooperative Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya during Kakamega County ODM Chairman Abina Berason coming party in Lugari September 13. The High Court has quashed the Director of Public Prosecution's decision to drop shillings 57 million corruption charges against Cooperative Cabinet Secretary Wycliffe Oparanya, terming the move unconstitutional. Koti nirianite na ntubokana nirianite kutianiria ya mbari ara bagwite ni kiutate na watho ni wona tada dede ratasine ka ekome tutenende kiri ngatheti ya The Daily tutenende kiri ngatheti ya The Standard. Karatasi-inĩ ka mbere kona ruono rukonie mwari ukonyekana Agnes Wanjiru urawombere kwithira aitutia Agnes Wanjiru ombere kwithira akiwatukia inya na kuorowa mwakene ya 2012 na mweri wawe gutewa itangine na nende arombere nende na atire kana kawe kanono kwa miaka uka kathumba ura wa morwere aririkana ni abitha wa borithi kuma nthiguru ya Britain na nombere kwithira and the international arrest warrant issued abitha wa borithi kuma nthiguru ya Japan nirigiri kwithira akiwatwa nende na nende nja ya kana mwariu akomba kwithira akiona kioto kiawe. Karatasi-inĩ ka twili nikuona ruono rukonie kwa recruitment ya maabitha ba borithi bara ni maabitha ngiri 10. Meeting between the two entities failed to chart the way forward. Rwang'irwa NPS na NPSC ira ni ndwangi cia borithi ni babwithĩtie mũcemanio na bakaremwa kuwatanĩra. However, they agreed to do away with online applications and settled for physical exercise. Hamwe na bau nibombete kwithira bakiwatanĩra ati mabitha ba borithi batiumba kwithira bakiromba ngui online na kou exercise irithira iri imwe kwa imwe. The statement between the National Police Commission and Police National Service persisted yesterday, further putting into jeopardy and the recruitment of 10,000 officers. Ngucanio cia ndwang'i iria cia borithi nicitumite kukwethera kana recruitment ya maabitha ba borithi kuremwo gwita na mbere nende ni bantu ile bomba kwithira bakithiria mangucanio ii. Karatasi-inĩ ka katwili nikuona ruono rukoni waziri ukaria bondene na wathani bwa matura Kipchumba Murkomen nende na kwenda kwithira akibwithia mucemanio na etithia babikibiki bu ni kumania na wagagia bwa ukaria kana bara bwithirite bukiumania na kana bwithirite bukithithua ni antu bari bikibiki-inĩ murithirie kadikana antu babaingi nibombete kwithira baita uturo bwao kumania kana bakiorowa ni antu bari bikibiki-inĩ nindi Murkomen ecanite kana arienda kubwithia mucemanio nikenda kunisia wagagia bwa ukaria au nthiguru ya Kenya. Ikalikana Kenya kiumia kithiru iri ntuku ya Jumaine Chaila Mbobo na mbere kwithira ita uturo bwawe nyuma ya kurathwo ni antu
bari bike nene keto minende interior CS chumba murukumen akwenda nende kubwithia kana karanti na etithia bike runi rono riri karatasine katwene karatasine katathatu ninkona muchode wa wakili kana mututi wakili Chalo Mbobo ara ombete kutariria manto kana manto ya karekire ntuku na omba kwethira kinya wake ikirwa mpine kumania na kuringithanwa na iku kia wakili kana mututi wakili Chalo Mbobo ara wetene na wakili ona ari na irando ryawe ya milioni 50 ana taririte mantu yonthe yara yakarekire ntuku ara wete basemanirie na bari na musemanio ywa ndaika ili yake na Chalo Mbobo ntuku ayembere kwithira aitotoro bwawe karatasine katathatu ninkona bura jaya Chalo Mbobo kana mututi wakili Chalo Mbobo ura watero toro bwawe kumikithiru ntuku ya Jumaine nyuma ya kurathwa ni antu bari bikine bura family yawe ntuku ya igoro kirimasia Chalo Mbobo barombere kwithira bakiri andiki banteto kutonya kiri masie karatasine katano ninkona rono rukoni Robert Bukis to face court for Wajir Rwanda 13 years bitha wa borithi kuma thiguru ya Britain rombere kwithira akiorowa akiwate Kenya na kinya kworowa mwari okumenyekana ya Wanjiru mwakeni wa ngiri 2012 nende nerigiri kukinyithwa koti. When Agnes Wanjiru was killed in 2012, her daughter was barely 5 months. Nyuma ya mwari huo kana mwikuru Agnes Wanjiru nyuma yawe kworwa mwakeni ya 2012 na atire kana kawe akenke kaina mieri 5. The now 13-year-old perhaps knows about her mother, Agnes Wanjiru, from the ministries written about an elusive justice with a British soldier at the heart of it. No, mwana nendora wina miaka 13 no kwithire na kumenyerwo na rwaina rono rwaina kana ura inaombere kwithira utore bayo kuringana na story ira kuibwa ikiarwa runi rono rurire karatasine katatana niko na bura mutongeri wa thiguru Rais William Ruto hombere kwithira ayikira mawirane nkabo kiri arimu kiri muchemani jura ari najua na arasemanite na boke garone ya Rais kiumia kithiru amunabo the timelines for implementation of many projects is here that the government does not have. Amunabo arimu libakona ya kama wirane ya Rais Ruto ombete kwithira aibekira yate kinyanira. President William Ruto's pledges to Jesus are already facing a storm of doubt with many of the promises tend to mature long after his first term ends in 2027. Mawirane ya Ruto ombete kwithira ayikira arimu yaronekana ya kayomba kuyura nyuma yawe kwithira kumaruka itine mwakene ya 2027 nabakirite mawirane kabo ya kwithira bakana miendiko kaba nyumba na manto yangi kadhumba ira narimo
bakona ya kaya chomba kwethira ya kinyana Rais William Ruto mawirana ya yekerekeri ari mu ngiri 10 kiri mucemanio ira babwithitie State House. Karatasi kama uwanja ni kuona Ruto regime accused of shillings 3.3 trillion illegal debt. Thirikari ya Rais William Ruto ni kuringithanwa na irani illegal kana kiutate na watho ria trillion 3.3. President William Ruto administration borrowed some 3.3 trillion unlawfully over the last 3 years. Miaka ithatu ithire thirikari ya Rais William Ruto nĩmbĩte kwethera ĩkĩromba 3.3 trillion irani kiutate na watho. Rĩu nĩ rũno rũrarĩ karatathi-inĩ ka mũwanja. Mũrethire wenda kucionera yau kana kwithomera yau na yangi ya maingi umba kwithira ukiwatira ngatheti ya The Standard na ya The Daily Nation. Ithira wina kaita kakea bitawa tiri MBAABU.